Yiyeceğimden yiyeceğimden niye ki? Şunu var. Şunu var. Patient. Kwa mshaka leo Mungu agenda. Mugasohoke agenda. Umugabo wanje naje ndiruka ngaho. Mugasohoke. Toka nje. Bahandi. Patient. Kagaruka ngaho. Ukunga abagore bawe. Mbona uzoshora umugore wa gatatu wewe. Umwari wa n'abagore bawe wewe. Namusanze umugabo wawe. Namboneka namufata umugabo wanjye ndakubaha none nukuri ijoro ryose wowe ntitwari kumwe gushika saa cyenda y'ijoro uyu yaje gute none mushaka kunyica wakati tukimuze kubera iki wakati tukimuze kubera iki none ukizoba kubera none tugenda rero para wagatatu ariko abatwara ndabwira no gwikofra bazo kutwimbira so bazo kutwimbira so mugira ujyazanye kugirana mu nzu yazanye kugirana ndabwira yanzanye kugirana ariko sikora saa tatu y'ijoro kweli sisi gushika saa cyenda y'ijoro sinari bwakore oye gushika saa kumi saa kumi mama wabize misi yo kunyica okay tata mufata fata umugabo wanjye umugabo babwire mufata ariko nanjye namufata okay mangorane ngana babwire patient reka kugira kingarika kwicuza gitera imanza yenze abagore naje natugenda hanyuma rero ushaka kugira yashakuwa yamaze kubisinya ngo arazaza urabona genda kwanza ubatunganyirize hanyuma mutama ndakubaha nawe undi umugore azozana igikorwa kikwegera amakara kuguma Twara.